Syifa? Ya. Kakak Syifa kan sudah hafal juz 30. Sekarang kita main games ya. Kita main game sambung ayat dari surat An-Naba sampai surat Anas. Siap? Siap, insyaallah siap. Oke, kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kala saya lamun. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiko wa a'naba. Baik, sekarang surat An-Nazi'at. Was-sabihati sabha. As-sabiqati sabqa. Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Baik, sekarang surat Abasa. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Fa idza ja'atis sakhah. Yawma yafirul mar'u min ahli. Wujuhu yawma idzim musfirah. Dhaikatum mustabsyirah. Baik, sekarang surat At-Takwir. Wal-laili idza as'as. Was-subhi idza tanaffas. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Baik, sekarang lanjut ya. Wa idzal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Wa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Ya, sekarang surat Al-Mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Ulangi. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa ma ursilu 'alaihim hafidhin. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Baik, sekarang surat Al-Insyiqaq. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Surat Al-Buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yawmil maw'ud. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum Majid. Sekarang surat Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Lanjut ya. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa.
Sayadzakkaru man yakhsha. أو يذكر فتنفعه الذكرى Ulangi. Sayadzakkaru man yakhsha. ويتجنبها الأشقى Surat Al-Ghasyiyah. Tasna naran hamiyah. تسقى من عين آنية Inna ilayna iyabahum. ثم إن علينا حسابهم. Dah.